Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve sallallahu ta'ala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen ve ihlasan fid din ya erhamer rahimin. Kâle'l musannif rahimahullah ta'ala ve nefa'anallahu bi ulûmih. Bâbus sukût. وتسقط الجدات بالأم والجد والإخوة والأخوات بالأب ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد وولد الابن والأب والجد. Qoş, biz buğa çeyin faraid jönünde tutqanmız. Faraid degeni adam ölgönden keyin anın murasın bölüşüp aluu. Al boyunca şeriatımız ne degen? Ölgön adamdardın jakındары kimdir? Kim kança muras alat? Kimdin ülüşü kança? Şular boyunca ötüp atkanбыз. Bugün dagы ошол sabактын ulandısı. Bugün bizge inşallah hacib jönünde aytıp beretken. Hacib degeni bir adam öldü deyli. Anın артында көптөгөн muraskорлору kaldı. Кээ-бир muraskорлор ölgön adamga кээ-бирлерине караганда жакыныраак тууганы болгондугу үчүн алысыраак тууганы murası же azayıp kalat, же таптакыр эле мурас алуудан куруу калып калат. Аны биз as-sukut же болбосо al-hajib деп түшүндүрөбүз. Hajib bizde ekiye bölünüt. Al-hirman anan nuksan depçi. Al-hirman degeni taptakır muras alууdan kuru kalıp kaluunu hacib al-hirman dep түшүндүрөбүz. Mesela bir kişi öldü, anın atası var, anın çoğun atası var deyli. Atası muras alat dagы, çoğun atası emne taptakır muras alууdan kuru kalat, anı biz hacib al-hirman dep aytabыз. Şundasыңар da. Hacib nuksan degen var. Al degen misal bir kişi öldü, atası var, balası var. Eğer ölgön kişinin balası jok bolsa, atası asba alat ele. Asaba degeni kalgan baylıktan bardığını alıp koyuyor. Balası var bolgondugu üçün ülüşü altıdan birge düşüp kalat. Anı hacib nuksan dep aytabыз. Uşular boyunca inşallah aytıp beretken ha. Anda gittik. Ve teskutu el ceddatu bil ummi. Cedde degen var. Cedde degen kim bolçu? Çoğun ene, je bolboso tayene. Bularda Arapça ne dep koyabız? El cedde. Hem uşul cedde apa bar bolgondugu üçün ceddelerge eç kanday emne jok eken? Ülüş jok, muras jok. Ceddenin özünün ülüşü var, murası var. Biroq apa bar bolgonu üçün de geçirip koy. Demek apa kimlerdi hacib kılat eken? Hacib degen muras alууdan tosуп koyot degeni. Mesela hacib dep mu kaçtayta tarapça. Tosuvçu degeni de ол жактан аккан тер көзгө түшүп кетүүдөн могул тосуп коет. Дал ошол сыяктуу мурастан тосуп коюу үчүн да эмне деп коет экенбиз? Hacib. Ошондо апа кимдерди мурастан тосуп коюп атат? Чоң энени, тайенелерди тосуп коюп атат. Апа бар болгон учурда чоң апа, тайенелер эмне болуп турат экен? Алысыракта көк чайын ичип турат дейт. Wal jaddu wal ikhwatu wal akhawat bil ab. Çoğun ata, anan ölgön kişinin bir tuğandары, bir tuğan agayinileri, eje karındaşları bil ab, ata gelgen uçurda emne alıp turat eken? Muras alууdan tamamen kuru kalat. Bunu hurman dep aytabыз. Түшүндүңөрбү? Jadda degende alımlar 6 bolot deyt. Kaç bolot eken? 6. Mesela bul jigittin çoğun apasının tayinesi. Eki oldu o. Apasının çoğun apası tayinesi. Eki oldu o. Atasının
атасында дагы ушинтип экөө. Ушинтип канча болду? 6 болду. Ушулар мурас ала алат. Жадда деп ушул 6-ны айтабыз. ويسقط ولد الأم بأربعة. Yani ата тайенени хажып кыла албайт. Тутасыңарбы? Ата чоң апаны гана, өзүнүн апасын гана мурас алуудан эмне кылат экен? Тосот. А бирок тайенени тоса албайт. Апа болсо эки тараптан тең болгон жадделерди тоса алат. Түшүндүкпү? Чоң апаны дагы, тайенени дагы апа эмне кылып коет экен? Мурастан тосуп коет. ويسقط ولد الأم بأربعة. Апа тараптан болгон бир тууганын мурастан тосулуп калат. 4 түрдүү адам мураскор болуп келген учурда. Билвалад. Өлгөн кишинин баласы бар болсо, бир тууган эмне кылат экен? Апа тараптан болгон бир тууганы мурас ала албайт. Ваваладил ибн. Небере болгон учурда бир туугандары эмне кыла албайт экен? Өлгөн кишинин бир туугандары мурас ала албайт. Вал аб. Өлгөн кишинин атасы болгон учурда бир туугандары эмне кыла албайт экен? Мурас ала албайт. Вал жад. Чоң ата болгон учурда өлгөн кишинин апалаш бир туугандары эмне кылат экен? Мурас ала албайт. وإذا استكملت البنات الثلثين سقطت بنات الابن. Эгерде кыздар дейт, сулусейинди алган болсо дейт, сулусейинди толуктаса дейт. Качан сулусейин алат болчу кыздар? Өлгөн кишинин кыздары 2 же 2ден көп болсо, ошондойбу? Маселен, майит дегенде монтип жазасыңар. Артында ким калыптыр? 2 кызы калыптыр мисалы. Бинтани деп жазсаңар болот. Же болбосо монтип дагы жазсаңар болот. Бинт деп туруп эле ал жерге экөөнү деп койсоңор 2 кызды түшүнөсүңөр. 2 кызы бар болсо канча алат болчу? Сулусан 3төн 2 бөлүгүн алат болчу. Түшүнүктүүбү? Ошону айтып атат. Wa idha istakmalat al-banatu thuluthayn. Эгерде кыздар сулусейинге эйлик кылса дейт. Сакатат банатул ибн. Банатул ибндер эмне болуп кетет экен бул учурда? Банатул ибнге эчтемке жок. Буга эмне жок экен? Эчтемке жок. Банатул ибн ким болчу? Өлгөн кишинин баласынын кыздары. Экөө болсо, кыздан бирөө болсо, мурас алат эле булар, чынбы? А бирок кыздардан экөө келип калса, алар эмне экен? Тосулат мурас алуудан. Түшүндүкпү? Узунураак кылып жазайын. Илла булар мурас алуудан тосулбайт. Эгерде булар менен бирге ибнул ибн болгон болсо. Ким болсо экен? Ибнул ибн. Ибнул ибн ким? Монун баласынын балдары. Ошондо молор менен бир тууган болуп калат да. Түшүндүңөрбү? Ибнул ибн молор менен келип калса, ал учурда мол буларды жокко чыгара албайт. Мурас алуудан тоса албайт. Ал учурда эмне экен? Бул өзүнүн үлүшүн алып бүткөндөн кийин булар лизакер мислу хазил унсейн деп үлүш алат. Булар ортолорунда лизакер мислу хазил унсейн болуп мурас бөлүнөт. Ал дегени кыздарга балдардын жарым үлүшү берилет. Балдар 1000 сом алса, булар 500 сом алат дегендей. Ушинтип бөлүп алат. Яны ибнул ибн олорду эмне мурастан куру калуудан сактап калат. Мынеке. Wa idha istakmalatil banatu thuluthayn. Эгерде кыздар сулусейинге эйлик кылса, качан сулусейинге эйлик кылат болчу? 2 же 2ден көп болуп калса. Сакатат банатул ибн. Банатул ибнге эмне жок экен? Эч нерсе тийбей калат. Илла аларга тиет аякуна ма'ахунна ау би изаихинна. Булар менен кошо же булардын тушунда дегени ата апасы башка болуу мүмкүн. Онун небереси бар да башка аялдан балким. Түшүндүңөрбү? Алардын тушунда ау асфала минхунна. Тушунда дегенде максат
ibnul ibn bolsa deydi. Ошонун тушунда дегени. Түшүндүңөрбү? Ау асфала минхунна дегени булардан дагы ылдыйраак. Ибнул ибн болушу мүмкүн. Не болушу мүмкүн? Тушунда дегени ибнул ибн болот эле. Ау асфала минхунна дегени ибнул ибн болот. Баласынын баласы. Айырмасы жок дейт. Баласынын баласы болобу? Баласынын баласы болобу? Асфала минхунна деген ушул. Ибн. Фаюассибухунна. Ушул бала дейт, моолордун мурастан куру калып калуусунан сактап калат. Түшүндүңөрбү? Фаюассибухунна дегени өзү менен кошо буларды эмне кылат экен? Мурастан куру калуудан сактап калат дагы. Булар өз ара мурасты асыба жолу менен алат. Калган байлыкты лизекер мисл хазил унсайен кылып бөлүп алат. Түшүндүңөр да? Хош. وإذا استكملت الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن. وشو اللي سرت؟ Onu çözmeke. Ölgün kişinin bir tuğandar varken, kimler varken? Ahavat. Li abin ve ummin degenim ne olur? Atası da, enesi de bir bolğun bir tuğandarı. Uşular deydi. Uşular. İstekmelet al-ahavat li abin ve ummin al-thulüseyn. Thulüseynge eylik kısa deydi. Kızlar çok bolğun uçurda 2-2'den köp bolsa 3'ten 2 bölgün aladılar da bular. Oşunu aytıdı. Eğer de bir tuğandarı, atası da kapası da bir bolğun bir tuğandarı 2-2'den köp bolup kalsa deydi. Ata taraftan gana bir bolğun Uhud. Ecesi neken? Li abin degeni ata taraftan gana bir bolğun ecesi muras alууdan emne olgen? Kuru kala. Buga iştem ketibeydi. Bирок bunu menen koşo ne olacakta? Li abin gelip kalsa. Kim gelip kalsa eken? Li abin. Atalaş bir tuğanı gelip kalsa deydi. Moğunu murastan kuru kalууdan saktap kalat. Moğlar özlörünün ülüşünü alıp bütkөндөн кийин булар эмне кылат? Калган байлыкты лиззакер мисл хазил унсайен кылып бөлүп алат. Түшүндүңөр да буну? Неке. Сакататыл ахвату ли абин илля ан якуна маахунна ахун лахунна. Аталаш bir туганы болуп калса, монун тушунда. Фаюасибухунна эмне кылат экен? Мурас алуу, мурастын тосулуудан сактап калат дагы. Алар лиззакер мисл хазил унсайен кылып мурасты бөлүп алышат. Түшүндүңөр да? Баб акрабул асабат. Эми бизге асабаттар жөнүндө айтып берет экен. Мен хумул асабат. Калган байлыктын баарысын алып коюучуну ким деп коебуз? Асабат деп коебуз. Алар кимдер? Асабаттар жакын анан алыс болуп бөлүнөт. Кимдер? Эң жакын асабалардын катарына кошулат. Ошолорду айтып берет. Ва акрабул асабат ал-банун сумма банухум. Эң жакыны ким экен? Балдары. Демек, ата менен бала келип калса ким асып алат? Бала асып алат, ата өзүнүн өлүшүн алат. Ата 6-дан 1 алса, калганы бардыгын ким алат экен? Баласы. Ва акрабул асабат, эң жакын асаба ким болду? Балдары. Сумма банухум, анын балдары дейт. Эгер болбосо, баласы. Суммал аб, андан кийин ким? Ата. Суммал жат, анан чоң ата. Сумма банул аб, анан ким болду? Ya. Summa banul ab degeni bir tuğandары degeni. Vahumul ihva kim derken alır? Bir tuğandары. Summa banul jad al degeni vahumul a'mam. Atası menen bir tuğandары. Summa banu abil jad. Andan keyin kim eken? Çoğ atası menen bir tuğandары degeni. Түшүндүңөрбү ya? Ve izâ istevâ banu abin fi derece
فأولاه من كان لأب وأم. Егерде bir туғандары дейді, bir туғандары bir туғандықта тең болып қалса дейді. Yani мәйіт дегенде маған түсіндіңдер, бір киши өлді, артында bir туғандары бар. Мысалы, ах ли абин ва уммен, бұл кім болчу? Атасы да апасы да бір болған bir туғаны. Абияқта ах ли абин бар екен. Бұл кім болчу? Аталаш bir туған, апасы бөлек. Абияқта ах ли уммен бар екен. Түсіндіңдер ба? Ошол учурда ким мурасқа eelик кылат десе, атасы да апасы да bir болгон bir туғаны эми ауля болот. Мукаддам болот, түсіндіңдер ба? Ала. Ошону айтып атат. Ва иза става бану абин фи даража, bir туғандары дейт, bir туғандыкта тең болуп калса, яны бардыгы келип калды. Фа аулаухум ман кана ли абин ва уммин, кимиси атасы да апасы да bir болгон bir туғаны болсо, ошол эмне экен? Мукаддам болот. Ошол мурас алат. Вал ибну ва ибнул ибн вал ихвату юқасимуна ахаватихим лиззакари мислу хаззил унсейн. Баланын баласы bir туғандар дейт. Юқасимуна ахаватихим. Жанагы өзү менен bir туған эже карындаштар бар да, алар менен дейт, лиззакари мислу хаззил унсейн кылып мурас бөлүшөт дейт. Түшүндүңөр да? Өздөрү bir туған менен келип калса, бала мисалы bir туған эже карындашы менен, баланын баласы же bir туғандар мисалы могул bir туғандар эже карындаштары менен келип калса, лиззакари мислу хаззил унсейн кылып бөлүшөт мурасты. ومن عداه من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم. ومن عداه من bunlardan başka asabatlar var. Yanferidu zukuruhum bil miras. Алар эмне болот экен? Эркектери мурас алганда арыжактан аялдары келип калса, алар менен лиззакари мислу хаззил унсейн кылып бөлбөйт дейт. Маселен, муну өчүрө берейин. Азыр өздөрү менен кошо эже карындаштарын юасибухунна дегенде түшүнөсүңөр да. Эже карындаштары менен келип калса, болгон байлыкты ортолорунда бөлүп алат. Болгону эркектер аялдардан бир эсе жогору алат. Бир эсе же эки эсе. Аялдар 500 сом алса, эркектери 1000 сом алат дегендейчи. Эркектер аялдарды жана эже карындаштарын кошуп эмне кылат экен? Лиззакари мислу хаззил унсейн кылып бөлүп алышат. Эми эгерде бир адам өлдү, могул жерде ким бар? Ам. Атасы менен bir туган амекелери бар. А биякта амма, атасы менен bir туган эжелери. Мого үлүш тиет, мого тийбейт. Могул өзү менен кошо мону асаба кылып алат деп айтпайбыз. Асаба кылуучулар бул жерде үчөө гана. Кимдер экен алар? Бала, баланын баласы, анан bir тугандар. Өзүнүн эже карындаштары менен келип калса, ушулар гана bir туган эже карындаштарын асаба кыла алат. Лиззакари мислу хаззил унсейн деп туруп мурасты бөлүп алат ортодон. А могулар эмне экен? Атасы менен bir туган амекеси келди, эжеси келип калды. Экөө биригип лиззакари мислу хаззил унсейн кылып бөлөт деп айтпайбыз. Мого мурас дейт, мого эмне экен? Тийбейт. Yani yanferidu bi mirasihim деген бул өзүнүн үлүшүн гана алат, буга тийбейт иштепке. Түшүндүңөрбү? Мынеке. Yanferidu bil miras zukuruhum duna inasihim. Erkekteri gana alat dagы аялдардын эмне экен? Жок дейт. Түшүндүңөр да я? وإذا لم تكن عصبة من النسب فالعصبة المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى. Эгерде насап тараптан асаба болбосо дейт, бир киши өлдү, баласы жок, атасы жок, бир туугандары жок, атасы менен бир туугандар, чоң атасы менен бир туугандары жок экен. Анда ким асаба алат десе, азат кылган кожоюну дейт, бир кулду мисалы.
Андан кийин ошол кишиге ким жакын болсо ошол алат. Мисалды түшүндүңөр да я. Ким ага жакын болсо дегенде таанышы эле болушу мүмкүн. Кандай таанышы? Кандай таанышы болушу мүмкүн? Ошол өлгөн адамды. Жок, бул мурас, яни тааныштарга бериле бере турган бекер нерсе эмес. Бул жерде тууганчылык болуш керек мурас алыш үчүн. Же болбосо, яни азат кылган болуу керек. Жакынырагы дегени ошол азат кылган кишинин жакын тууганы бар да, ошол алат, ошого тиет дегени. Азат кылган киши жок болгон учурда яни. Бул эң актык даража болот эле. Түшүнүп алдыкпы? Keyingi masala. Qaysiga geldik? Hacbga geldik. Ve tuhcabul minel sulus ila sudus bil veladi av ahavayni. Apanın ülüşü sulustan suduska түшүп калат, бала бар болгондугу үчүн же өлгөн кишинин бир туугандарынан экөө же экөөнөн көп болгондугу үчүн. Түшүндүкпү? Masalan, mayyit bir kişi öldü. Var. Артында kim kaldı? Apası kaldı. Buga 3'ten 1 tiyetile murastan, çembe? Ha bирок ölgön kişinin артында balası olup kalsaçı, al uçurda apanın ölüşü 3'ten 1'den 6'dan 1'ge düşüp kalat. Kança düşüp kalatken? 6'dan 1'ge. Je bolboso ibn emes, bir tuğandardan ekөө eken. Mesela ahavani. Kança gelip kaldı? Ekөө. Birөө bolsa azayta albayt. Ekөө boluu gerek. Ekөө gelip kalsa 3'ten 1'den kançaga çürüp kalat eken? 6'dan 1'ge çürüp kalat. Neke? Ve tuhcabul minel sulus ila sudus. Apanın ölüşü 3'ten 1'den 6'dan 1'ge düşüp kalat. Bil velad bala gelgendigi üçün av ahavayın je bir tuğandardan ekөө je ekөөнөн көп келгендиги үчүн. Vel fadilu an fardil banat li banil ibn ve ahavatihim li zekeri mislu hazil unsayeyn. Жогоруда bir gana bala eklesin. Alttan 1'ge düşürürsün. Ova şunday. Doğru. Qanday oldu soru? Жана балдар кыз экесе alttan 1'ge düşürüyor. Kızlar bolsa dile ayırması çok. Kızlar bolsa dile. Ahavayni je uhtayni. Düşündün da. Şunu aldık mı? Keyinki mesele biraz başkaçarak eken. Misalı o yerde bintani kança oldu? 2 kız geldi. Bunlar kança alat bolçu? 3'ten 2 bölgün alat bolçu, çembe? O yerde misalı İbnül İbn var. İbnül İbn. 3'ten 2 bölgün alganda kalganı monuk bolot. Uşul yerde İbnül İbn'in janında Bintil İbn gelip kalsa, o kim oldu? Balasın kızı, ekö teң ne bere da? Modan kalgan ekö lizzekeri mislu hazil unsayeyn kılıp bölöt. Şunu aytıdır. Vel fadilu artkanı deyt, kimden? An fardil banat, kızlardan artkanı. Li banil ibn, ol ne berege deyt?
Ve ahavatihim uşulardan bir tuğanlarına. Düşündüңөр da? Lizzekeri mislu hazzil unseyen kılıp bölüp alışat. Vel fadilu an fardil uhteyni minel ab vel lil ihvati vel ahavat minel ab lizzekeri mislu hazzil unseyen. Uşu gılı okşoş misal. Uşulle kızdın orduna kim turup kalışı mümkün? Ahavatlar turup kalışı mümkün. Uhtani de aytalıçı misala. Uhtani li abin ve ummin. Atası da kapası da bir bolğan, ecelerinden ekoğu. Kızlar жоқ bolğan uçurda kızdın ordun basıp 3'ten 2 bölgün alat ele. Düşündüңөр mü? Hem biyakta kim bolup kalışı mümkün? Ah li abin bolup kalışı mümkün da. Bul emne alat deydi. Bul ondan kalganın alat. Ha biyakta uhut li abin bolup kalsa öz menen koşa. Düşündüңөр mü? Eko li zeker mislu hazzil unseyen kılıp bölüp alat murasida. Oşonu aytып атат. 3 gün kalsa 1000 so'mlik kızlar 2000 dolar aladi. To'ra aytasın, to'ra. Vel fadilu an fardil uhtayni minel abi vel neka. Atası da kapası da bir bolğan ejelerden artkanın deydi. Bular kızdın ordun basıp sulusandı aldılar da. Oşondan artkanını lil ihvati vel ahavat atası da kapası, atası taraptan gana bir tuğan bolğan bir tuğanına eje karındaşına deydi. Alar ortalarında li zeker misl hazzil unseyen kılıp bölüp alışat deydi. Düşündüңөр da? Kiyinki mesela. Ve iza tereke binten ve banat ibn ve bani ibn felil binti an-nisf vel baqi li bani al-ibn ve ahavatihim li zekeri mislu hazzil unseyen. Жазбасак болбойт экен. Ve iza tereke binten deydi. Bir kişi öldü, артында kim kaldı? Kız kaldı müleke. Ve banat ibn. Banat ibn bul ne verirler için bu? Banat ibn. Bul kızı bul ne verir kızı? Çünkü ve bani ibn kim barken? Bani ibn. Oşunda bular iki öten ne verirler? Felil binti an nisf. Kızga kançanı verdik? Jarımın. 2'den başlayızdağın bir bölügün buğa veririz. Çünkü bir bölügü kalmadı o. Oşol bir bölügü moğlu ortasında li zekeri mislu hazzil unseyen bolup bölünedi. Şunu aldık mı? Felil binti an nisf vel baqi li banil ibn. Baldarga ve ahavatihim o kızlarga deydi. Li zekeri mislu hazzil unseyen bolup bölünedi. Şunu aldık ha? وكذلك الفاضل عن فرد الأخوة من الأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. وشغل أخشش مثال hazır kılacağızgan misal ekan. Atası da kapası da bir bolğan ejelerinden artıp kalganı alar kızdın ordun basıp nisf alatılar. Arjakta atası taraptan gana bir tuğan agayinesi eje karındaşları ortasında للذكر مثل حظ الأنثيين kılıp bölüp alışat. ومن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فللأخ من الأم السدس والباقي بينهما. Xoş. Bir kişi öldü. Atası menen bir tuğan ağasının 2 balası var eken. Düşündüңөр mü? Bir öse apası taraptan gana bir bolğan bir eken. Ekinçisi atası da kapası da bir bolğan bir balası. Düşündüңөр mü? Felil ahi minel as-sudus. Apa taraptan gana bir bolğan bir tuğanına sudus diyet dağın. Ol baqi kalganına kança eken? Kalganı ekon ortasında bölüp alışat.
Vel muşarrakatu. Şunday mı? Serde qanday ekan? Mushtaraka va. Vel muşarrakatu an tatrukel mar'atu. Serde qanday ekan? An tatrukel mar'atu zawjan ve umman aw jaddatan ve ikhwatan min ummin ve ikhwatan min abin ve ummin. Felizawji an-nisf ve lil-ummi as-sudus ve li veladil as-sulus. Bir ayal öldü deydi. Artında apası kaldı. Artında güyösü kaldı. Apası kaldı. Çoğun apası kaldı. Anan apa taraftan bir bulgun bir tuğandarı kaldı. Anan atası da kapası da bir bulgun bir tuğandarı kaldı. Feli zavci güyögü an nısıf diyet. Velil ummi as-sudus apasına 6'dan 1 diyet. Veli veladil apası taraftan bir tuğan bulgun bir tuğandarına as-sulus 3'ten 1 diyet. Ve la şey'e lil ihvati minel abi vel Allah şurada atası taraftan dağı, apası taraftan dağı bir bulgun bir tuğandarına işte beti bir ağlat. Allah alem bis-savab ve sallallahu teala ve Resulüne Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.